Dok je iz poplavljenih prijedorskih naselja na Čamcu spasavao djecu stare i bolesne, pod vodom se nalazila i njegova kuća. Suprugu i dvoje djece evakuisali su mu rodbina i komšije. Mladen je izgubio svu imovinu, uništeni su namještaj, podovi, usjevi. Javili su da je tako, šta je, kako je. Ja sam negdje oko 9 sati išao u Ništavce, prolazio kraj svoje kuće, vidio kako je šta stanje. Nisam opet mogao odustati, morao sam doći da idem dalje i rad spašavati. Sve se brzo izdešavalo, niko nije to očekivao da će voda tako brzo navjeti u kuću. Za sat i po vremena je došlo neki 250 metara od ozdo ispolja. Ali eto, srećom porodica i njegova bila spremna na sve. Ipak, nijednog trenutka nikome od kolega vatrogasaca nije rekao da mu je kuća poplavljena. Kaže, nije htio da ga pošalju kući. Kad se kompletna situacija smirila, tad smo u stvari saznali šta je bilo. Da mu je brat i komšije da su pritičali u pomoć, da su suprugu i dvoje djece izvukli i nešto od namještaja i šta je već bilo. Nikome nije ni požalio i čitavo je vrijeme bio i ima i na slikama. Čime se bavi tvoj tata? Šta je on po zanimanju? Vatrogasac. A šta bi ti volio da budeš kad porasteš? Isto. U vrijeme najvećih poplava prijedorski vatrogasci nisu spavali 4 dana. Pomogli su zajedno sa Mladenovim komšijama da mu se odmah nakon poplave okreči kuća i popravi pod. Ipak smatraju da on zaslužuje mnogo više.